I pozdrav svima ljudi, Čupe ovdje i danas ćemo igrati agar.io. Imamo gasta. Ono je tu moj brat, Fiki! Posle duže vremena! Tu smo, ajde pojedemo ovo. Ajmo na. Real potato. Dođi potato! Jao, Dašo Filip! Jao! Ajde. GTA 4, beži. GTA 4 maj! Jao, što te zeznu. Sad ja igram, daj da ti Bato, pokupi sve to. Ako pokupim sve, gotovo. Wow, kako brzo raste. Gledajte skor, molim vas. Znači, gledajte od početka. Ide kao kroz vod. Kao ud. Kipi. Znači, ne znam da li ste malo pre vidjeli skor pre nekih 30 sekundi. Znači, brojke samo ucavaju kao štoperice. Znam, na Space i na V dodajem neko, moram da nađem nekog za tim. Ma kakav ime? Ali to će biti teže. Najdi ljudi. Da se spali? Ne da se spali. Možete puknuš. Ja ljudi, sad igram Fiki, samo to da vam kažem. Jeste, si ti strahinja bot. Drugo se na ovaj drugu. Rekli smo da ćemo ja da odigram jednu i jednu ulogu. Pošto ko se mene, sad ćemo vidjeti koji je bolji, ali ja sam bolji. Ja si, zajebao tutku. Dobro, strahinja, bar za toliko znam. Ok, sve sad poremate. Kako budete izvadio? Ne, bre, majmune, bre. Će da pukne. Sad si vam, ako ti je. Kad sam glup. Dođem dina. Jebote, koji si ti nob? Ne kaže se nob, nego noob. Nob. Sam kak je tečer. To, bato. Ajde, bato, pa nastavi. Jao, bato. Indijsko zlato. Jao, već je na njegu. Spajaj se, jedemo i ti spajaj, ti jedemo. Lord. Dobre! Bravo. Mislim, stvarno, zar, ja sam ono namjerno uradio. Idemo govno. Žajte. GTA 4. Evo ovdje GTA 4. Znate mi GTA 4, ali nema veze. Evo ga zavuku se ovdje. Vidiš. Ne mogu da se mučim. Samo da ga dotakneš, kada dotakneš to se usporava. Još malo pa ću da se spojim. Možda pojedem na Underfire. Nemam šanci. Sem ako nam neko ne pomoga. Kako ću ti kažem? Idi u kurac. Šta, nikad nisi bio voli? Ne, moj skoro je najviše bilo asko nešto. Meni je najveće skoro bio 13.000! Protput! Dobre. Ajde, uđi, nahrani ga. Ti bre, ta arena. To, hrani nas. Beži da. Hrani nas. Nahrani nas. Bravo. To, bravo. Evo da ćemo 20, koliko je ono. Sad će, da li da ti imamo? Juri ga. Ti, kakav crni ti. Za ono. Ne može da ga pojedemo. Jednaki smo. Sad. Ne! To, hranite. Ne hrani mene, hrani njega. Njega, koliko vidim, on će da nas pojeti. Neće. Ajde, kuš. Samo da se spojimo. Ne hrani nas. Bravo, don't eat me. Evo ga. Da, evo ti.
Samo da ga peš. Dođi, Vojka. Moram. Sporije. Da li ću da uspem? Au! Sad sam u sandviču. O, gledaj, molim te. Čekaj, zar ja nisam pro? Naravno da... Bruce spremci za space. Oh yeah! Bravo to. Hvala vam. Uvaj, don't teach me, što ti se ne jede. On je naš. Don't teach me. Don't teach me, dođi. Hvala. Beži. Evo ti don't teach me. Ti nahrani druge jebemke. Nisam. Sve ovo. Bato. Šta, vaj ovdje. Ne bre. Reći malo od mene. Don't teach me, dođi ovom. Spaši ga. Nemoj da mi diraš, don't teach me-a. Hvala. Spet bre. Hrani me. Ne još. Gagak će da me napadne. Beži, don't teach me. Zamam da ga pojedu. Spet bre. Beži, don't teach me. Ne. Late. Kazi. Speed bre. Kazi ga. Fucking road. Daj! Naš uspored je 936. 936. Samo pričao. Bili smo dobri, ali ne dovoljno dobri. To mi je da pop. Nema veze. Sad će da ih pobedi. Znači- Bit ćeš prvi. Znači, danas očekujte 2-3 videa. Izbacit ćemo 2 videa. Da. Dobro, znači muški. Pička moja. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizoda. Ako vam se svidjela, like, share, sub i... Pozdrav!